Baby, Atadwe will be a double. I'm very sorry for the SCD and me pa Atadwe chair say the SCB on fight check. Abusia for the na me hwehwe no abem ebi ana wo na wo mpenesa me mum die na me penesa pa sanse asomdwie ehia na ni nyina ne se yeda sorry a abrantie Papa J Sabra me no kasa die o de chew pa kese pa ede ama Atadwe na enye so pa chew nko anso wa yade a ekire se wonu ne ho na me di video no ede bebro o de chew pay by wa bra no ne ya odabo edi enkomo na nsa na no due pay money transfer wadaruma bomodin a sebia wo US wo Canada wo send this card abaga na nko ade a eno ena wo se wo use na wo de send this card bre wadofo sanse eno na wo use a ye bomodin chew $5 wa bra wo use me promo code ni Djka wo use promo code now the send this card obenya $5 na afedi wo send ya bre ne Ghana no nso no enya ade a ye beje no capre aha Djka enya support TV Baby, Atadwe will be a double. Me giant platform so I can say me very sorry for the SCD na sama me busa na nyese me busa apa sama mo nanka me dem se me mboa no na ko yesa nti me pa Atadwe chair say the SCB on fight check. Nsemu iba ye medi akira many both parties ni nyina atwetwe enkomo na de na mehwe no eno na me nsa aka no sanse me da sorry ya me hu video no manager pa abrantia Papa J o se sabre die o de chew pa kese e de ma eye ninua Atadwe na o kasa ya akire se na onim se asem na obusa no sei ene bekwa akọwie no chateni ankofo edi no ene sebe ebinum kura efre ne phone so threaten na chese ano edin yipa nti o se pam no twa no na daroma wonu no ho ankasa enye se bia wo pa acha okeke o se wonu no ho efri sebe ni tisu besi ne na ase na ode pa ne nua ne che o se Atadwe nso emfa enchene sanse wo tena ase a wodwene ho na no otimu sampa ebia enka ode abrantie no ebeto asemu wa question na okubusa ye no eho eno nti o se opa acha abrantie Papa J o se Atadwe emfa nche no na sede da bia na meka no ensem bi sei ene ya na yehia sanse ewiase de enka bomu eye madaroma se Papa J aba abonte no aba bepacho a minim Ghana fo yesuban omai da bia sede ameka na ya asomdwie man ye mpentọkwasem eno nti wa bra obi ade ne ebeka cho se bia ade a wo yenye ye de anu besi hu a batu be hu se emritie chini asa ba be ye nipa baako madaroma said the American me Papa J minim no way back many abrantie ne san ache yie pa many Papa J nsan ye kra ekeka ko bebe 12 years ache yie pa sata mo fen so the bar silver the backers many ade nyina many abrantie na me kai Imas hotel many na ne AMC ni ade wo ho na oye nipa 7 producer ye say obi wo ho na nanim sa kroma enso na onkyere nkokọ me ye sure say one kasa wo suban bi e wo ho a ebi a eba abonte amanfo beka say ei nipa so mesi de ebi a wonye so wo bi a wa na onim ho so hono na madaroma se wapa chaw dia se Papa J aba abonten no wapa chaw dia mumie mfa nche no sanse ano wo hoi epetira etesa na mon ti sebe se wanhunu eno wokan no abaji atum se asem wokan na fedi ono atena se hu se wanya ade a mesre moma ye mfa nche na etuo nkotwere de etwere sanse ye dan a ye nyina ye nipa baako na da bia nso meka se onsa chi be ye oden so a ente se wonsayem wo ye dan a ye nyina ye nipa baako edumre bi kura na we are subscribing to Polino Multimedia madaroma yesremu a we ase yese enipa fom kum na emum ye mfom enwa ofom ye na emum sabram no kasa de wonu ne ho ntimesre moma ye nyina ye mfa nche na odo a ye da na di edema Polino Multimedia Papa J mi ankasa mi nua Polino no madaroma mom ye mfa sa ado na ye ntena se sanse asam de eba na emum eba na ehunu ne kan no a
na afei no eno nso etimi akọ ono ya adabo bon komo bebre nyina enim se brante ya adabo de ono nso enyumapa eno oye sabre bedru bru nyen okunya nkafi okwakoye omadoye eno ne papa je ne tenase a omo bebon komo ya adabo kire ne se dabi ewom si e ba bebon komo de na emum minua ensem bi o ha entwaye pa Atadwe chew na esan ebuo ne ani di a papa je nso wode ma ya adabo ntino ofiri ni mu nyina e de pa Atadwe chew se Atadwe emfa enche no onfa ne bone enche no kra because de na make no me me nwanwa kire se Dr. Laiki ena na kwala ene ye friend sen Atadwe ba wo panipa omoma Atadwe ani kan ya papa Djka ho nti ketrema ne sen womoko nanso ma ne siesi wom ntam asem ti se minua na baabo nti abeka so opachewa minua moma yemfa enche no na megidi se Atadwe nso be so sa achew pai mu obesom na ono nso etimi de ache ne bra ne sanse ewiase de wo ye den obi nim baabi a won so ho beko akwa kire wo obi nim jonkukura ade be cheso eno nti so obi fom ofiri ni mu nyina beka cho sa so mesime pa chewa na onso de ache me nso mi gina afidie so na me nso maka kire minua kuma Atadwe se ye pa ne chew entwaye eno nti onfiri ni mu na onfa enche ne bra no me nso mi gina ha na me nso mapacho ede ama papa J ene Polino multimedia madaroma ye pamocho ye nyina ye nipa baako sebe nya buronko ena dokono nko temesere saa niema na esi ye na akofa penche de ba menteme ho ase ne ade a in fact threatening nyina abamu no ye besere se etuo nkotwere de etwere na afei no ye nyina ye nkamum ne ye nya adwuma no se de ese ene se de efata panyimfo se ye wade nyina ho kwan na emum nye ni nyina ene fata me pa chaw asemeto papa J ebi betimi ato eno nti ena meka se ye ba afidie so a madaroma sebe ye mu bi waya na nya nhwehwe animu na yenyo ena wanka obi beka obeka wo na emum ebekwa akofa nsem bebre na ede aba mempese mekoho sanse yese ofie achi eni abofono ye wie enu nti misre enwa dada ye mfa nye nkwan mumye nyina ye ntwa so na ye ntoa so se ba akofo ye funu mu mba ekwan befa so omen beko nanim eno ene wose ye hwe ekwan befa so asebe mpredu aso omen befa ne ntoma pa afra eno ene ya na wose ye hwe medam adwendwen nyina anyo no sanse se mesore na metese niema ekọ nanimu a ya na akoye nsem bebre nanso wo ye den a dia ye ne saa na aye eno nti ye pre se eniema ebeye yie eno na ya na ebo ho mpaye se de kwa me nkroma kan ne mire bi atwam no se forward ever backwards never ye kuyanim ye nsan koyechi eno nti da bia woda mu se niema ekọ nanim a obo mpaye a na wabobia ma oman Ghana se de ebe ya oman be fa ne ntoma pa efra na niema nso etimi akonkan edi ama menu emienu yebekọ ni akwa akotie enkomobo a fu enkomobo na ekọ so ewo papa J ene ya dabo ntem o Polino multimedia na mepa cho o subscribe to Djka Nyansapo TV no na o subscribe to Polino multimedia medama se aha ena medemu besie ti manager Papa J boko de na mi adumo dabo nti wa de ode mi nti ya dabo asama ba freme Papa J ebi amati se mehu se naka me no ni hu komo mu nyan se yaw o se yenye demonstration in front Papa J unim no credit e baby e dan wa fa nto efrito because ye nyina ye offend ye ho enti se ye ya de ne ye mienu nyina no enfom so ba wa ye enfom so no etwa se umma hu se wa ye enfom so because penfo se bibia nkoka papa enye credit enti ade na koka papa na je credit no sa de na aju twa filo
Yes, a bear credit. Inti ayona ma credit, I do patcho, na bibia to try. Watch up at my patcho. So young part, I reach out. Inti fa sakonya weso, na kase a part I reach out, na bibia to enja. That will be a one person I respect him a lot. That will be a me like me feeling me penasem or you minua or you bibia. But me say that boy video no or kasana me kakra but me share that bono me nsem nyina kam team dabo yes me was me pa Atadwe pa Atadwe important because me dey be am ka say muni aye interview bebele say dey papa je mo offende amana kan no enka enne kro bi be ye interview kra nka wonye but yen na ye nipa baako what I say, and non just obi aye wade ade nan ko ya ma na boa and a kwaye bonnet. In 20 men ka say, Udi a show mu so nya interview biem. Enti sanete e ko benkum na abanifa. Enti say me no oye made e bia ya interview no ma ye mistake wom. Na wan ka ate amfim na kwa bonti ni edi matam ni ye we ya obe feel bad. Say adi de na mi susu sa akra. What I say, ebi kwa betima from double we dey fache me na minim se na be de ebeba sa na wonso ya de na me offend me ana me offend we twa sam som ka cho so papa ja de amaye die ma anya de because dom eso bi kura betimi de atag so my way ni interview de obeke kan de esa e ha dwene nti twa sa opa ayi chew a chopa nanka say my yenye ni say bianka Atadwe wo ho Dabi ene so betima kan me pa na ono so apa Dabi o de opa achawa so ono no hia wa pa ochaw ento de opa achawa Ghana fo nyina be hu se waja amanaka sometimes no ene be locking what I say locking esa be interview ni kura to asumba obi ehun so da so baka akwa we jana asam question close so ko busa kula mfa kwam what I say all right waka sempa and asama waka ne no double say ne me gina platform we so aka che Ghana for aka che we ase nyina aka che obi otiki kasa no obi o Ghana ne bi o ti dey make ya say I have nothing against Atadwe. Yes. Me Atadwe ni problem bia. Just bibi na ankoyi ene ma nema we nyina eba and me dabo me hu ni say Ghana fo nyina me nkwa me gina fa akọ na Ghana fo nyina eba so. Enti no wo mu nyina eba o so no. Unse interview ba akọ ye wo Kesbi. Eno kwa san sole asem no. Oko comment man for say we are wrong grant. Like unti de make na say. Ase wo mo pa che say nipa no afum na panicho no. Obi kura say na obe pa ye Ghana fo acha wo ye de na wa ye ya be pa acha. Pa nipa na wonu mu ye aba be pa acha ye nya oden. What I say? Into there some point short me nwa Atadwe me nwa keto ano. My obone anasa my ade a na umpe fa me bone cheme. NCB was yes. It's the same na manugu so America no. Me ne Atadwe any problem bia bibi de see here and ba na basa but ne asama me nwa double aka cheme no me share Ghana fo nyina bo ene obi o follow your channel so your subscribers me respect you bia ne me ne double ene ti ha ye ka say baby Atadwe obi Atadwe e obi no question na me busa no me say question later me say question na any kwan say me bisa but me bisa ama na msoma e dey sem bebre ebi makase tia me ebi edi matama na kama busuafo a lot and me busuam a lot eko so but people don't know what I said trauma that me ma me ne me nuanom so no people don't know enti me pese me fa platform we so na mapa obi a chew na maka cha Atadwe say me very sorry na me say me boa no na me say me boa no but boa na me boa no very sorry baby any mo ntie bia Atadwe
baby Atadwe will be a double me Djka platform so I can say me very sorry for me sitting in a asema me busa na nyese me busa apa asema mo nanka me dem ni se me boa no na akọ yesa nti me pa Atadwe chel se yes bia no on fa che na mapa Ghana fo nyina nso chel omo a incident we ba ya no mu se entwa yie ni nyina no me pa obia chel omo fa enche me say incident na happen na ensi so ye den obia fa enche me nya arrogant double. Oh, Papa J, the other. You're arrogant. What you be on media and say, I'm not like that. But I said, and I'm team if I'm sure, me probia show, Atadwe baby will be and then me I met a platform with so a power show, say, Oba show no so, and Mammy Kobusa was some, and I'm so much bufu ya, when I'm so okay, can't some kaka edit me, and then me power show. We are minu ya prekope. Metro I say baby will be a mava question. No crap. Na I'm kind of one young say baby any more. Ebio. Tidabo me that's a pan. Papa. Ade. No crap. No crap. No crap.